Hani trap alam kialong kacherabdun pura inud reporter sarlong kitok bi aphan anticipatory bail ended api akaprek akes kido tukok ajok police atum respond to that. Hani trap mate blackmail alam ki amen pen kedam tang jak hongpo ni phai cricket home arni taralang so along arloso alam ki pen inud kensing rongpi case number 75/23 under section 120B/342/294/386 IPC lamhoy kipi atengpen banghini blackmailing pura toto sing teron mirlong be lapen arloso inud atumaphan nep ingnang ponlo laso along kacherabdun inud reporter sarlong kitok biaphan halaso arni kadjoi ajok alangliphan police atu nep ingnang ponlong lededlo seta apatumi alangli bangso akespen kachepejok jipura anticipatory bail and ponlo lapen thana along sitami chi report ji aphan damlo bonta alangli phan akaprek case ki piabang kedo thukok ajok patowe sarlong kitok bi aphan respond to that lo nonamat police atum chepari deng ponsi karju kapater tok asai akam an petang etpen alangli phan pini ni phai inkoira trok jakhong po achiklo surihini ra inkoira ke thom arni amat district jail dipu pondet lo Ate laso hani trap along mate blackmailing along kacherabdun atumaphan anta kinep jiaphan sai deng bomlang. News report Karbi Anglong News Channel. আছে তারা সিং তেরন তেওঁ একটা অ্যান্টি করাপশন অ্যাসোসিয়েশন অফ কার্বি আংলঙত একটা সেক্রেটারি হয় আচ্ছা তাৰপিছত একজন আছে মিৰলং বেই বুলি তেওঁ এজন তেখেতক এটা জড়িত আছে এন্টি কৰাপশন ছাৰ আৰু লগত একজন আছে তেওঁতো পলাই আছে চাৰলংকি তকবি বুলি কয় সি এটা কাৰ্বি ডেইলি নিউজত কিবা এটা সাংবাদিক হয় বুলি আমি জানিব পাইছে এজন পলাই আছে হয় Kinang soda berta nonamat Karbi Anglong News Channel along akimi pherang kinangji Dipu Bokajan Duabarguri Dongka Wothadlangso Hamren Khanduli Border Umlangpher Umpanai Dongmukak Humri Ignon Thare Gulab Singh Inghi Technical and Editor Karbi Anglong News Channel Mobile number 6002512305 Nijang Karbi Anglong Kiruni Char Alialong JCB aphan bite kapetong ajok areng ahu kesonang Kiruni Police Station ke parlo Kiruni Char Alialong langkapen hanbe pari bite pen wang bom ahut ihum JCB kapasangkok agari aphan kapetong pen ajok bite kasolai abang phu abang areng ahu sonanglo langkapen jengkha ahitian loha nangkinam dunchi aphan bite nangkapechat o ajok ihum JCB kapasangkok agari aphan men patong derpen ajok amek ahir ingtang kring ajok Kiruni Model Hospital along an Vansi Selang Ponlo Bait kapitong abang phuamen Sanjeev Das arong Sankar Nagar Dev Hojai District Pusi Pangthekpon Bait registration number AS31A8854 Lapen JCB registration number AS09J5586 Sonsi langka penjengkha ahitian loha nangkinam dunchi abang wang bom aporahut men kapasangkok a JCB aphan patong derpen areng ahu sonanglo lapen birta kiri bom aporahut ke apran ke jogwan lang pusi pachini pon Kiruni pen kamsing dera Karbi Anglong News Channel ৰাস্তাত মই আহি থাকোঁ মোৰ আগে আহি আছিলে মইতো সম্পূৰ্ণ দেখি পোৱা নাই মই অপজিট ছাইডত আছিলোঁ হঠাৎ শব্দ এটা হ'ল খাৰা জেচিবিত তেওঁ শংকৰনগৰৰ পৰা আহি থকা গম পাইছোঁ তেওঁ জেংখা গৈ আছিলে হঠাৎ জেচিবিত মাৰি দিছে মাৰি কেনে পৰি গ'ল সিমান কিমান আঘাত হৈছে তেওঁ যথেষ্ট হয় অলপ ভৰিত অলপ হৈছে আৰু অলপ চাল এৰাইছে মানে নামটো গম পাই নেকি তেওঁ হয় সঞ্জীৱ দাস কি কৰে তেওঁ চব্জি ব্যৱসায় কৰে শংকৰনগৰৰ পৰা জেংখা বজাৰলৈ গৈ হয় Karbi Anglong atok anu along sita kiduk det arada tumaphan avi kachong sit sakuri nang pipopu amen pen Sanggita Tisopi ni phai inkoira throk arni rong mirdan asor Sanggita Tisopi Karbi arat kiduk det atumaphan sakuri nang pipopu amen pen alak atangka NC kiduk det arada tumaphan avi kachong sip ason pemande labangso ajutang langno jut un e pleng un e inudaphan nep chekta ako anut kaprek nang klang bomlang
Pinpur pon me kedam tang ta sang pi mun ing tipita alak akhi kacho en pen lamki pachithang thlup aper the linglang e an manlo ako non sonthota sangita tisopi karbi kidukdet arat akhi alak kacho en awi kachong sipu alamki puthot nang klang thu lelo pini akhi adat langki ludun chok abang phu abang phiatum pherangke atumaphan hangsi kachiru kacharnap ke hangpen sakuri nang pipo forest department tame kalite beng along tame lapen medical college and hospital along tame pupen kidukdet akarbi arada tumaphan chong thuisi tangka en thur detlo lasi ke phowek atum aning kiduk pen sangita tisopi ahem damsi tangka nang chewoi lapnon pu ke hangdam ahut abang kawe apatai ke ong pen ajok pherangke alam the chethan thir pen alam the pachithang thlup an pinlo te bon sita ke phowek abang phu abang phiatum lahai alam the tangka puisa kachelong lap ji aphan di phu thana along an damsi inspector ches kubong oc pen chingwai damsi sangita lapen ke phowek a group atum understanding ke wan chi aphan chingwai chingsai damlo pusi pherang ke atum aphan birta nang pali lapen jongsi sangita tisopi nelitum kipitang an atangka nang chewoi lap pulote chokji pusi diphu thana oc pen chingwai te kanglo puta pherang ke atum aphan birta nang pali athe nelitum dolir pen tangka ke en ko anma lokachitok do pusi chethanlo laso ateng lo kachitok an long iklap lo pulote alam theta kangsamlo sakurita nang nelo puta pherangke athengno lapen thana oc athengno seta chethanlo pusi thanpon laso alam the aphuthak mo apisi chunun e pusita pherangke atumaphan birta nang paleji pusi birta ribdunlong news report Karbi Anglong news channel message nangelo pilo wango ne non guhati long sini kam claim bom lo 18000 inut pen jong sinang tum da claim ji polo te wango polo ni tum dam lo osomar pen hem family pen sida peri sang ka do ka ni tum che pon lo ga hada alang pilo nangi bi hadak tabi room bhara nang kani room bhara ta en non mani bang punang tum non ko ke sang han room poisa tabi ke sin bang honanda angel la tabi dalo tabi de nang receive se ke bang ta bang wi dak le bang ta ni tum ahem le bang ta angke train ni tum hanang ka che pohong no ka ta ni tum hanang ka che du train nang dun lo osomar ko ane dukido alang ta inu da lo so ma di alang ta pai lo pai ka che man ta bang lon te alang pi pora munit pangan jin so si det ke alang ta asomar do lo ala asomar hi so ma so si ni tum ta no so lo te alang pi pora ka ju ke no ni tum bi pora da na pa ma hu pro ni tum pa muni na pa ni jin so te che mala alang guati di do budi tum mana ita guati da me guati long ta be alang no ni tum hala ana batira ni pai ni poto ma ni tum da inde no jo ni tum la pu arjab lo inde ni pai ni poto non kumpi lo kama tha poke hadak pen che bai mo bedalo ako hem pen si pharok phona no na tum hin ben pilo tang ka tong nai pulo ma mate sakuri hi choklem nai pulo sakuri sin ni tum ke cheng pen ke sakuri sin nang ji pusi ni tum ko ano ne chiklo pe ni tum chong hong lo hem alang nai che chak lo sakuri nang pivek popu ni tum hala ani hong nai che chak lo ala inde non people se alang nang pitek the ni tum be sakuri claim pek ji po joni sin tum hem chiru ire de lo no ada dak si dolo ni to no da room bhara da pimo be jo chekloyon follow room bhara pi non nani tum bangkon dolo son posa ki pitang tu bangkon dolo na to ma team he itu mati mi 12 non bangreni pen bangkon ba ke mon le lo Nilibang sarila di posik lo forest alam ningkan si la so aru so along lo manang li kalang lo first nang phone lo tim la api ek la di lasong kita ari deng si pivek lo Apo samen ke forest guard permanent kuso ningkan lo nali pana chicha nili ningkan si dolo nali alang li fansi pivek lo gedi pivek lo nanti alang hin ben pilo lam chak haji ngaji pin ke longpo pusina ku bom jale he anta mane nombai phun ta nang deng thu thede ya lo ke dak abang ache tong ti ahem le bang ta la sa pi bang nang chon non po pivek pa pusni lo pilo do ke do lir ke tong do no ke se tok do do la so along nang linuet ma mate bangkon do nani jang chira dun do man da so mane la so bang ke bang pho phan si klem bom puja the
appointment na sonang pido man ang appointment hai na Dulir chodi. dolir chot kopi phanon de paisa nang en gen te la sakuria phan sakuria phan Nang chok ki chok po putong nang en ma mati ko chok po chok hit po ya lo Nang li theon lang wa prang la son appointment ki people la so so pi mane pan successful te long ma. mane ame thang na che than mang ke pachok pita dolo pujat ta ko mane chini dum de ke the long le la ta jogi ya si na ku bom lo jogi bon ya le Khirunia long prek jamadim kok that kachipi pen bang hini apran kedam. Api apo bang ahem kachong dadam pen arnikang sam ahem nang kachilipen asupi kok that kachipi chevek lingsi chetheklong. Khiruni police station ke parlo ni hangarong amikar Yudi Narayan Chuhan lapen Sonu Divi asupi karlitang Santi Divi pusi pang thekpon. Lapen alang like indeng sirkep angdeng si thongnok be Hindi High School alongsi Charlie Dunbom. Lapen Arni Sivet Lapu Dayung Kalighat alongta inut Karlitang Arjun Chuhanta amithang ahem arlo amat kokthat chipide. Karlitang Arjun Chuhan ahem Adona Rapatumpen kapachini pon atengke apisopen kachekak chiklojon troksi soselo. Bonta aso aphan kachekak un ejok kaikita Karlitang Arjun Chuhan chiribung pusi atipipen pachini pon. Labang so aputhak Khiruni police atumpen ahokpet alam the kachini jiaphan kiri kakhuruk jiaphan sai klempon bomlo. Lapen ki chitang arbang arpum DMCH along an postmortem ki pon jiaphan chisik chedang pon bomlang. Khiruni pen kam singdera Karbi Anglong News Channel. आपका क्या लगती थी? हमारा बेटी थी स्कूल गई थी स्कूल से आके खाना पीना खा के घर में आराम करने लगी हम बोले कि खाना पीना खा के आराम करके तुम अपना काम करो मैं अपना काम करने चली गई गोरू चंगली लड़का बच्चे को लेकर छोटा छोटा बोलती कि लेके जाओ तुम लोग पताल में चराओ हम पताल में धान रोपने के लिए चली गई थी उसके बाद में घर का काम करके साफ सफाई करके बर्तन वर्तन धुलाई करके वो अपना गला मार ली थी कैसे पता चला आप लोग को? उसके बाद में लड़की चंगली चला के आ गई हम मान के घर में गए तो देखी तो और लड़की थी तो हम कुछ लाख लोग बोली तो हम आके फटाफट उसको उतार के रोने लगे उसका पिता ने उसका पिताजी गाली का काम करने के लिए गए थे बस इतना ही हुआ है और उसका आपका लड़की का नाम? शांति कुमारी चौहान। आपका नाम? सोनमती देवी। अच्छा मैं किसी से झगड़ा वगैरह हुए थे? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। अच्छा थी हमारी लड़की। पढ़ रहे थे क्या? कितने क्लास में पढ़ रहे थे? 9 क्लास में। कौन स्कूल में? थानगबे में। हाँ। अच्छा उसका उम्र कितना होगा शायद? 16-17 होगा। और घटना कब कल ही हुई थी? बाद में आप लोग को पता चला? Murphuluni forest sabit asai hemalong risim kawe ajoini sai ke claim phere mimi. Northeastern Silonizan Forest Range ke parlo Murphuluni forest sabit asai khiatum risim kawe gari ihum takawe lasi prabjin pen Karbi Anglong Autonomous Council pen nilitumaphan kawe ason anang pinangji pusi kachuning report. Saiti ki jipulote risim ke dovek nang jipu ason thotsi Northeastern Silonizan Forest Range ke parlo Murphuluni forest sabit asai hemalong nonamat prabjin pen nilitumaphan risim nang pinangji lapen ahoy arpong ang hapmate ingchin aget nang selam pivek nangji lapen chotun chodang ahem lapen barpi barso kachiti ahem ki jun alang langtuk misen nang pinangji pusi Murphuluni forest sabit asai hemalong kedo Deputy Ranger Sartheti Sopen Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang Karbi Anglong Autonomous Council Forest Department DFO lapen Forest EM atum nelitumaphan ladak kawe ason anang pivek nangji pusi Deputy Ranger Sarthe tuning report Athe Ladake bang ahawar mate Golakha District Karbi Anglong District ahoyalong amatsi nitumdolo
Ingnam rai komasai khi atum kedo abo hapen kengkam isi che jorlote hapuke bang adimlo. Ladake mentu neta inudvet si kedo nang seta lahai sai khi pabat nang jipu apong news social media along pachithang kachuningri atengpen kedam tang 2022 aningkan pen ahoy arpong nang pilo. Lapen staff akimi sai khi anghoy nang toilo. Karbi Anglong Autonomous Council upon Chorolo Pusi Alangli Chethandun. Gorompani Wildlife Sanctuary Lapen Number Forest Reserve Anampi Ajo Anarlota Ingnam Marat Api Kijuirui Adung Sidolo. Lada Kidukisungki Nilitumsi Chichinilo. Lasi Prabjin Pen Nilitum Kachuningri Alam RD Kipiji Aphansi Chong Hong Dinglo Puta Deputy Ranger Sarthetiso Perangkiatum Kahumri Tamahut Chethandun. Koila Matipen Moses Teron, Karbi Anglong News Channel. Tumlong morphoni bid account ng pipi log dug sung ka. Nilitum dake bid account pukali hai account kali bid sabit office dar morphoni tu Karbi Anglong apen Gulagat district border lo masih nilike border masih ke dolo dar bid sabit office nilitu nilinut ke Deputy Ranger nilimen ke Sarthetiso dak nikan ke thom chokleman ke do anta nilida ke do ho ke apang ke sungpik bane nilitum apang ke langke junta sungpik lapen ke dak protection na boundary wall pe ni tawe nili non apang ta nili son thakasi news media nali tumlong kilong se tanong la se non apia bangke nili tumadima bangke boundary wall ke nang pilo la pengke hem repairing lo la to ring ta long lo asi la so boundary wall la pen hem sita repairing pusita that quarter office pusita repairing pusita nili tum non puta complete lela tangtela mane adharuang sela ring talason tatlo langi juna bang mote nili to prang ke degruma ro langsi ti tum chujunman chosokbon jada kan senang bhar si ni tum lang junu tang nili tum ke du kisim ko nili nang li kadu ko we arata tumana chini da tebok tere arata tumata nili parang chini apen nili bang det pensinan na boundary wall sita sa ke nang claim pilo lapen ke da quarter pen yanta nanta available kali pen da stop ota pang ke ni tum stop ave pin neli pen masterul inwe dak lan border area pusita pen non apak ta dak nili tum pan ke nang ke lang abang we nang kang hon ba nang ke chini poto da apak ta we non nang le tum media tum nang le tum mancuru lo media nang le tum wang lo media tum nili pan nang adi nang kan ko som na masal nang le akisung ke boy nili pan a juicy nili nang ke tan lo opinion ni ka jinot ke stop ta wang lo aki mi wang lo bang pli stop wang lo seta inora pan bang ke nili cancel da lo tumi disi nili masih cancel da lo lang le bang ke nang jon lo pen wang we pin masih nili cancel da lo bil ini ta papunai long le dalo pa stop lo apen la bang thom lang ni temaki mi tu non yo nili dung pu sahaya sangho alang li ke forest guard lo acha alang li ke do la pen ke bahani ke master lo CW lo lang tu mang ke batin ke do kita ni non nili tum ke do ke bang follow nili pen bang dulu seta nili tum da ka protection ke nili tum ke thang ta be nili tum ke da ke border la pen ke da ke reserve pu sensory lo number reserve adung malo pu ke hi ke bijoli reserve la Gulagat district seta nili tum gang bong se dulu ta nili tum protection ke thang ta be सरकार पेन ता नीली तंबन के बॉर्डर इलाका एरिया ता नी के नंगलांग ता दा नी तुम कार्बी आंगलोंग काउंसिल पेन ता बॉर्डर
ayen ta dulu mateng cha siam to man ta chini lo da ke border puke ta tak ni to manang mata te ni li tum ya ke do tha kising ke boni tum le da do pi towar ka che leng che wang pan ni to tum pi ta da rada tu me san na jone ni li panakan hona jone rada tu mang me san ni li ini yang ni ta ingmar to ya lang dak ni li dung lo la ke koridor binong adin lo seda nara food adun lo so school la dak to ko lang so LP lo ME school lo la ta tueta ina complain lo wal lang dak lo la hema tuwe tong dak lo tuwe sang da chulo la ten kadap ni lilang nam lo hiru ko te loasi da alang litung kadu ta non media tu man ta theklang lo la tu malang ni tu na photo nang ni tu nang ta paklang ko ta lo